Poslao sam Šapsona po pisma, još ga nema. A rekao sam mu nemoj čitati bez mene, nego dođi ovdje da lijepo pokažemo Juhuhuovcima. Kad je znatiželjan, evo ga, taman sam ga spomenuo i evo mog prijatelja. Jesi pregledao pisma? Samo malo. Samo malo, što sam vam rekao. Pa pogledajmo ih onda zajedno. Pa ovo nam sve šalje Angelina, koja ima 5 godina. Imamo i pisma. Idemo ovako. Evo, pogledajmo prvo ovaj crtež. Jako lijepo, vidimo kućicu, vidimo sunce, cvijeće, kukce, bube koje lete. Tako, prekrasan jedan crtež. Sad gledate ovaj crtež ovih predivnih koka. I pismo koje kaže: volim životinje, a najviše kokoši kod moje bake. Brinem o njima, hranim ih i skupljam jaja. Zato vam šaljem crtež mojih omiljenih kokoši. Divno. Jako mi se sviđa taj crtež. Jel da? Pa da. A pazi, evo, volim Juhuhu. Evo ga i još jedno pisamce. Kaže: dragi Juhuhovci, ja jako volim crtati ujutro i navečer. Puno vas volim gledati, a najviše Majušnog viteza i Šapsonovu poštu! Šapsone! Pa baš mi je drago. Tako je, veliki pozdrav svima, a najviše Šapsonu. Pozdravi tebi, Angelina. Tako je, evo i ona kaže puno pozdrava od Angeline. Divno, Šapsone. Evo, ja se nadam da ćete se vi nekada i upoznati, to bi bilo baš lijepo. A svi vi koji želite pohvaliti našeg Šapsona, možete to učiniti na naše poznate adrese: Juhuhu, Prisavlje 3, 10.000 Zagreb, ili na elektroničku poštu juhuhu@hrt.hr. I naravno, Šapsone, gdje mogu ostaviti crteže? U našoj aplikaciji. Da tamo ih sve objavljujemo. Odlično. Sad kad si to lijepo donio, sad i to spremi tamo gdje mi to već i držimo. A vi gledajte dalje Juhuhu.